Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. MDC jong Maulai constituency uba Tabor lang patau haga khat khandai tarik Risau Arjar Arpuar ula play pajba ya ka MDC Cup Football Tournament 2022 bala penlong daga NPP Maulai Block Youth Wing Hamadan he mini stadium kabadan hakasnong Maulai Put Muri Shillong hagane galempong yelekai kidon Arpuai teli kiken hon yelekai ki bahap hapo ka jeli jong Maulai constituency ki balai shimenta Hagajing play pajba ia gani gelempung yelekai la sakhi lang dau presiden ka NPP Shillong City uba Mayborn Rapthap kidukot jonga Maulai Social Service Organisation kidukot jonga NPP Central Body hadu ki unit u presiden ka NPP Youth Wing Maulai Circle uba Joe Jofflin Marbanyang u secretary uba Barthol Solang bat ki pajba Haga sengi sedang jongani gelempung yelekai kaseng samla umrenja kala yakun persya ya kaseng samla salai karya haga ba kaseng samla umrenja kala job da argo lanot Sebenarnya kebeli ke tim apa jelam baju baru perlok kibaya dan betalang nak benta ban penbiang nak benta penstang ni jelekai. Haksana melalui no syai COVID nak liang jungi ngila pelong ten ni ke tournament. Kajing tubuh bagi pelong kini kalau bagi saya kisap kipong kibagi kun samla kiba dan hakini konsensi kecungi bagi dia ban perpau ya ke kiba kila ban peni hagwede bagi kom jelekai football. Kamalai konsensi kadaptan gicing akhirnya singi kun samla kantam ni yasmo surum seneng bagi letip baka kibabun kun samla jungi kila ngop jingdi busneo kibalakta apa ya kaya kesem kawai idon dane udon ya kaya sinong kata bak ya konsensi brokowai ni so tu bah kumakini kipor prekicike idon kaman pelongi jika ki tournament ki pair la ka football na kiwi ki discipline namar bagyo kan aila di kon samla ba ki yo ban I ka sap ka pom ka baki kitan kamtam ka di chipolong ka jongi ki ka tournament ni ka por ka ban num ban lang I kon samla po snom po thau consensus jongi ban nit tendon ka chingede wacan ki jingi thu ithau lingba ka chele ka gi yo ban I thu ithau para man song molai ka ban long ka jingmentoi nak konstitusi berkoi. Community bagai ni jele kai, kikun sama kibadan kipasdang ni bagi banyele, hapedeng kini kapor hatu ban perkut, kindon ni kamen sim ke sporting spirit, ban long discipline nak jele kai ke jongki, ban peni ke sap ke baki kidon, kanang banakan ni jele kai, pinyo ban sim mata pat kiwi bentar lah kadai hagajela ke jongi lani hagabaide bat peni khmat siapa ke national level. Kabang I mentaki kena kasih jungi kila yo ban mi khmat ya kejele kai football omtang kejela kejungi dan kini singi kila yo ban pe ka league apa Delhi udon we kena kasih jungi wele kai na pok Delhi FC jadi setelah kum gini ban I be kun sama jungi ki lapau ha ki bentai po per la kate hapo ka national level ni community ban kan ka madam kabang isi pelong pun ki tournament kini kun sama ki ban yo ban lekai ban represent ya kejela kejungi isno
sutanat bahkan ski menta wan batandor rumnang mau wini kun samla nak samola juga belora kenam menek ladan reception ya uni real rang ilaka je bodybuilding belora kenam ya kejela ke jongi ya konsensi ke jongi ya keba ki padba kelayo berpikir purom ya itu samla romba belora kenam ni aku boleh nak kalian jongi ya ni samla romba belora kenam ya ka jela ke jongi baik konsensi ke jongi bat ni kitbok ini ki atlet tim bakin nilai kai ba kecil lekar situ kadang kerem kejok kadang kinti ba lada kadang bentaru nak kalian cepi pinne sa baik ke mensim ya kun ke mensim menilai nak bentar pin la ban kiu syakman hagi bentar dan bentar ban tolong ini ke program ke ba sang ke job hari ke por kulisipun bentar kenika bentai tiki mengelam jongi ke belaiwan maksaki ini cilekai bat ni krinti bangin sekundu biar palhaka si bangin kang ni kenika program kecil. Tokat baiba tibor idang kentiu yang ni kelama ngas kepat ya baru bangin ya subha bangin ya yang lang. Lama juga game hari pun nanti clear ya kena game bola play luntas. Yes.